bana thugen la ni dingin zo talte lo jan se bae masa peden hun hoi man phang pe bia pas min khapat masa he tu ni hi anaw pang pen ding jong na chi khamai theiwa masa pen kang hil chen masa dinga ko ka hiu le zo tal zo lia WhatsApp group ka nei wa to mi hi le tu kum to hi kum gyat bang ching tai to mi adi admin mi sagi mi gyare khat ka phawa to te la mo nu jong admin khara hiya bol thei om sun chi ko admin group in admin ten silpian yo no hot ka penwam wa to mi kho pedi ngang ke sing sa ka hi wa ka member ptu hi atamzo in sung boy na le na tom ne ya hi jam dam lo na tung tang to chin nei ve hi jon anai thei lam pen chin ko mi bang jai kang ke chu to wa ke le ka member pi president zedoyos singat block le upa rejoice kapu ko teng kang pai thei wa amau silpia deu khat ko kang peding wa do mi man pe hen len mo nu le mo pang la sa wa nen to mi khu kang pia zo chiang on lim kila na tom khat kang nei ding wa to mi zo cha ka hun zo nai ngal ding hi mo nu le mo pang ding so hoi ba khol ama se pen in bang ki gele chi ben sim khan na kha de ni ma sa wa ge presented to Mezo by Zotol Zole admin team he aban adingin zo talten hunong do tingin alanga nulapa punsil sa na hun ni ding hina koilang amasadiay si amaw tigun dan hiwanin tuin alanga nulapa punsil sa na hun ni dingin silkay kisa akalun tanulang apat kisa sana tuni waigun na ankung wai tanute apat ituza danu ipiza dingin khat bingen wangin da khat le kimchenga ankung in na umding kumihuna kotulte pangloading zin le leng teng ape ding tengin da khan ikim chenga an kum in na ding hi chi yum namun che nai za ding wai ki za sa iwanin tu in te lang hitale apun lang hitale pun sil sa na